tariki 29 Nzeri 1991 n'umuyobozi w'ingabo mu Mutara Colonel Nsabimana agaragaza ko hatanzwe imbunda 1760 muri komine enye za Byumba, Muhura, Ngarama, Muvumba na Bwisige kandi ko bizakomeza. Tariki 5 Ugushyingo 1993 Minuari yatangaje inyandiko ivuga ko Habyarimana yayoboye inama kuri hoteli Rebero Horizon yemeje gukwirakwiza grenade, imipanga n'izindi ntwaro mu ntera hamwe n'impuzamugambi. Tariki 6 Ukuboza 1990 Habyarimana yasuye abasirikari Gabiro abizeza kuzahorera abaguye ku rugamba. Ibinyamakuru nka Kangura nimero ya 6, nimero ya 26, nimero 41, nimero 42, nimero 51 na 54, Nyiramacibiri nimero 13, Zirikana nimero 4 na nimero ya 6 byabishingiyeho bikangurira gutsemba abatutsi. Zirikana nimero ya 6 yabyanditse itya: nta musirikare wari ukwiye kongera kurwana ibyitso bimuri inyuma. Twiteguye kuzabafasha gutsemba ibyitso byose, byarangira tugahindukirira inyenzi. Zirikana yari ikinyamakuru cya Colonel Rwagafirita wabaye umuyobozi mukuru wa Gendarmerie y'igihugu. Tariki ya Ukuboza 1991 Habyarimana yashyizeho komisiyo y'abasirikare bakuru 10 ayishinga Colonel Bagosora, ayisaba kumwereka uko bazatsinda umwanzi. Raporo y'iyo komisiyo yashyikirijwe Habyarimana ivuga ko umwanzi w'igihugu ari umututsi. Hakurikiraho inyandiko y'umugaba mukuru w'ingabo Colonel Nsabimana tariki 21 Nzeri 1992 ayoherereza ibigo bya gisirikare asaba kuyigisha biba uburyo bwo gukora icengeza amatwara ry'urwango mu ngabo z'igihugu. Tariki 27 Nyakanga 1992 Colonel Anatole Nsengiyumva wayoboraga iperereza rya gisirikare yandikiye Habyarimana ko abasirikare biteguye gutsemba abatutsi n'undi wese uzagira uruhare muri ibyo bibazo. Murumva ko imyumvire yari mu ngabo z'igihugu yari yo gutsemba abatutsi. Leta yakoresheje urwitwazo rw'iyicwa rya Perezida Ndadaye i Burundi, hashingwa igice cy'abahezanguni mu mashyaka ya politike cyiswe Hutu Power tariki 23 Ukwakira 1993. Ibinyamakuru bya leta n'ibiyishamikiyeho byamamaje urwo rwango. Nk'ikinyamakuru Ijambo nimero 62 cyabyanditse kivuga ngo urundanye abatutsi ubaroheho bombe ubatwike nk'uko barimo kugirira abahutu. Niba abahutu b'i Burundi batsembwe, nimufate umubare w'abahutu bishwe mu kube kabiri mu batutsi mu Rwanda. Umunsi abahutu batemaguriye abatutsi mu Kanyaru niho umututsi azamenya ko umuhutu ari umuntu. Mu gihe jenoside yari igeze habi, tariki 5 Gicurasi 1994 Lieutenant Colonel Baudouin Jacques Albert wari umujyanama mu buyobozi bw'ingabo z'u Rwanda yasobanuriye ubushinjacyaha bw'Ububiligi bwakoraga nketi ku yicwa ry'abasirikare babwo ko jenoside wari umugambi w'ingabo z'u Rwanda. Abisobanura atya ati: ukwezi kumwe cyangwa abiri imbere y'ihanuka ry'indege natumiwe kwa General Nsabimana, njyana na ambasaderi w'Ububiligi, tuhasanga Perezida Habyarimana na Ministre w'ingabo Augustin Bizimana n'abandi basirikare bakuru. Ministre Augustin Bizimana yambwiye ko yiteguye kugaba abasirikare bakarangiza akazi. Nyuma yabwo hasigaye iminsi 10 ngo ihanuka ry'indege ribe, hari kuwa 5 wa nyuma w'ukwezi kwa Werurwe 1994 mugenzi wanjye Colonel Vincent yatumiwe mu rugo General Nsabimana na Colonel Kabirigi. Aba basirikare bakuru bongeye gushimangira ko amasezerano y'amahoro atazashyirwa mu bikorwa, ko nibakomeza kuyahatirwa bizaborohera gutsemba FPR kandi ko bitagombaga gutwara igihe kirenze iminsi 15. Ati babivugaga babyemera batyo. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ibimenyetso byirengagijwe
kugeza jenoside yakorewe abatutsi iba ni byinshi cyane. N'ubu amahanga Kongo zimaze imyaka 33 mu buhungiro, zameneshejwe n'abarwanyi ba FDLR bagizwe n'abakoze jenoside mu Rwanda. Nyamara umuryango w'abibumbye wafashe ibyemezo byinshi byerekana ko FDLR ari umutwe w'iterabwoba ugomba guseswa. Nk'icyemezo 1804 cyafashwe mu mwaka wa 2008 kibivuga gutya ngo duhangayikishijwe n'uburambe bw'ibyaha bibangamira uburenganzira bwa muntu n'ibinyuranyije n'amategeko mpuzamahanga bikorwa na FDLR, Exfar, Interahamwe n'indi ikorera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Dutegetse ko bashyira hasi intwara aka kanya nta mananiza ayo ariyo yose. Saba ibihugu byose bigize umuryango w'abibumbye gufata ingamba zose za ngombwa bigahagarika inkunga y'amafaranga, iy'ibikoresho n'indi yose itangwa n'abenegihugu cyangwa itangirwa ku butaka bwabyo ihabwa FDLR, Exfar, Interahamwe n'indi mitwe yitwaje intwaro ikomoka mu Rwanda ikorera ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yaba y'ubwayo cyangwa mu nyungu zayo. Ibi byemezo Kongo ibirengaho ikinjiza FDLR mu ngabo zayo, MONUSCO ibirebera nk'uko minwari yarebereye itegurwa rya jenoside mu Rwanda. Abategetsi ba Kongo bahamagarira urwango nk'uko byakorwaga mu Rwanda hagati y'1990 n'1994. Muri Kanama 1998 Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kongo Abdoulaye Rodian Ndombasi yahamagariye kwica abatutsi abita udukoko twanduza tugomba gutsembwa ntawe usigaye. Tariki 19 Nyakanga 2023 Depite Justin Batakwira yavugiye kuri televiziyo ya leta ngo umututsi n'umwicanyi muri kamere ye. Tariki 31 Gicurasi 2024 umukuru w'umutwe wa Maimai Nande witwa Benoit Mukumbatia yatangaje video ivuga ngo umututsi nyawe ni umututsi wishwe, umututsi nyawe n'ujyanywe mwirimbi. Tariki 9 Nyakanga 2024 Minisitiri w'itangazamakuru Patrick Muyaya kuri televiziyo 50 Bukavu yise abatutsi abicanyi avuga ngo Minisitiri w'Intebe yabasuye nk'umugore, umubyeyi, umuvandimwe mu gice cy'igihugu mutuyemo aho umugore yababajwe bikabije n'ubwicanyi ndengakamere bumaze imyaka 30 bukorwa n'abatutsi. Tariki 24 Ugushyingo 2024 Minisitiri w'Ubucamanza Constant Mutamba Igoma yasabye kwica abatutsi bahereye ku bayobozi bakuru b'u Rwanda. Tariki 28 Ukuboza 2025 umuvugizi w'ingabo za Kongo General Ekenge yahamagariye kuri televiziyo y'igihugu urwango ku batutsikazi. N'impuguke z'umuryango w'abibumbye zoherezwa muri Kongo zirabogama. Muri Gashyantare 1999 Roberto Gareton wabaye intumwa idasanzwe ya Komisiyo ya ONU y'uburenganzira bwa muntu muri Kongo yatanze ikiganiro gihamagarira urwango ku batutsi avuga ngo hariho ukwinangira k'umuryango w'abibumbye guturuka ku rugomo rukorerwa Kongo ruturutse ku gatsiko k'abatutsi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ndangiza uwavuga ibimenyetso byigisha urwango n'ingengabitekerezo ya jenoside bikorwa muri iki gihe na Kongo bwakwira bugacya. Abanyarwanda babashimira umutekano mwabahaye n'ingamba mufata zibarinda. Abo mwarokoye muri 1994 basubiranye icyizere cy'ubuzima, barimo kandi abenshi barokotse jenoside za kera kuva muri 1959 kugeza muri 1994. Urubyiruko rubashimira amahirwe mwaruhaye yo kuba mu gihugu kitavangura.